Ngithanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyalamukela kusiqalo introduction yesifundo sogwalo lwesambulo. Isihloko esizaqhubeka ngaso kulolu gwalo sithi isambulo, revelation, impendulo yokwesaba kwethu. The revelation, the answer to our fears. Isambulo, impendulo yokwesaba kwethu. Ungamangala ukuthi indaba ngisipha isihloko esinje kulolu hlelo lwezintshumayelo ezakuba sogwalweni lwesambulo. It's a series. Le introduction isingeniso isiqalo siyaveza uhlelo esahamba ngalo kugwalo lwesambulo. Sizathatha kusukela isahluko sokuqala size siyothutsha izahluko. Sifunda izifundo eziphakathi kwalolu gwalo lwesambulo. Isambulo lugwalo olujwayelekileyo ikakhulu kulabo abathanda isiprofeti. Lubizwa ukuthi apocalyptic prophecy. Apocalyptic prophecy. Isambulo lesi nxa sithi apocalyptic sikhuluma ngesiprofeti esikhuluma ngesiphetho somhlaba, ukugoqwa komhlaba, ukuphela kwendaba. Nxa sikulolu gwalo olokugcina lweBhayibhili singaphela sithi yiphela ndaba, ukugoqwa kwezinto zonke. And nxa ukhuluma ngeapocalyptic ukhuluma ngento esabekayo, a terrible end of things. Apocalyptic yikugubuqela lapho izinto eziyakugoqwa khona, uNkulunkulu ebutha akubuthayo, kulahlwa okulahlwayo. Nxa ukhuluma ngeapocalyptic prophecy ukhuluma ngesiprofeti esikhuluma ngenamhla, esikhuluma ngezolo, inamhla lekusasa. Nxa sikhuluma ngale isiprofeti, everything is in view. Izolo likhona liyabonakala okwenzakeleyo, inamhla ikhona kuyabonakala kumele kwenzakale, ikusasa ikhona. So his prophet esipheleleyo, the completion of God's act on earth, ukuphelelisa umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. Njengoba ngisenza isiqalo sale inkonzo, ngiveza ukuthi sizakuhamba njani. Ngifisa ukuhamba ngamanyathelo ngingathi kangigijimi, ngisenzela ukuthi sibambisise. Isambulo sikhuluma izinto ezibalulekileyo ngoNkulunkulu. Ku-apocalyptic prophecy kulomuntu esithi ngumlingiswa oqhakathekileyo, the main character. And umlingiswa oqhakathekileyo, i-main character, uba usimele sibone i-hero, lo onguye ohlengayo, lo onguye oba liqhawe lalesi isambulo, i-apocalyptic prophecy. So ngenxa yalokho ngifuna kuhle ngilethe imkhumbulo yethu sonke ekuthini sizakhangela ugwalo lolu eduze. Abanengi balwesaba kulufunda, bathi lugwalo olufihlakele luvalekeleyo, oluyimystery, olungathi aluzwisiseki, kodwa ngifuna ukukuveza obala. Nxa kuthiwa revelation, kuthiwa into eyambuliweyo, into evuliweyo, into echasisiweyo, into ebekwe egcekeni. Ngoba nxa usambula ukhupha ususa lokho okwembesileyo, uvula ukuthi kubonakale. So lapha uNkulunkulu kusambulo wenza ukuthi sibone kahle kahle indaba yosindiso, sisuse ekuqaleni sesiyephutshe ekugcineni. Nxa uzafunda lami izahluko zonke ezilandelayo, uzakhumbula kumbuzanakana. Nxa usiya kusambulo ngo-12 uzabona imbali yokuwa kwaSathane ezulwini, ubone indaba yokuphoselwa kwakhe emhlabeni, ubone indaba yokuhamba kwezinto zonke, ubone ukuzalwa kwaJesu, ubone lokuza kwakhe kwesibili. Uyabona kusambulo ngo-12 uyabona ukuzalwa kwakhe kuza kokuqala uJesu, ubone ukunqoba kwakhe isitha esinguSathane, kuthiwa bamnqoba ngegazi lewundlu. Uzabona lokuza kwakhe kwesibili. So ngifuna ukuthi ngikwenzele kube lula mzalwane othandekayo ukuthi nxa ulalele lapha engunxusela kukho ngisenza isingeniso, ngiveza introduction ku series elandelayo engithe mina isambulo, impendulo yokwesaba kwethu. Revelation, the answer to our fears. Isambulo lesi lugwalo olusivulela konke okwesabekayo. Engxenye nxa sifika kulesi sibanga ngingakangeni ngisiya phambili, kungaba kuhle ukuthi sibe lomthandazo okhethekileyo. Nkosi ethandekayo,
siyabonga ukusingenisa kulolu hlelo olwezinkonzo ezakulandelana. Ziyi-series sifunda ngesambulo. Oveza isifundo uthi yena isambulo, impendulo yokwesaba kwethu. Umhlaba esiphakathi kwawo kuyesabeka. Kulani ongala iliphi ilizwi olalo Nkosi emhlabeni owesabekayo onje? Wena usilethele isambulo ngoJohane. Sicela Nkosi ukuthi usiphe ukufunda okuhle okwanamhla nxa siveza lesi sifundo. Siqalisele indaba yethu kuhle sizwisise. Nxa siyaqhubeka silalela zonke izifundo ezakulandela, yiba nathi usenzele umusa. Sifunde imfihlakalo yakho, silungele umbuso wakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yabalalela kumbe abalandela uhlelo lolu. Nxusa omunye umngane wakho, nxusa umakhelwana wakho, nxusa isihlobo sakho ukuthi singene kulolu hlelo lwesifundo esikhethekileyo. Asiso sifundo esiyi-1, kuzaba izifundo ezilandelanayo iviki ngeviki, sibambisisa, sihlolisisa, sisondela kule indaba yesambulo. Ngifuna ukuveza isambulo njengoba ngithe ngiyaqala lamhla. Ugwalo lwesambulo lulotshwa nguJohane. Bonke abalobi nama-scholars, bonke ingcitshi zezingwalo ezinanzelelisayo ezihlolisisayo ziyavumelana ukuthi umlobi walolu gwalo nguJohane. uJohane liyana indoda eyayithandwa nguJesu kakhulu. uJohane umfowabo kaJakobe. Ayikhona uJohane umbhaphatisi, uJohane omunye wabalandeli bakaJesu, the beloved disciple, waziwa njalo eBhayibhelini, umfundi othandiweyo. uJohane nguphi? Ngulo umfundi othi esesiphambanweni uJesu athi yena kuye kuMaria, nangu umntwana, abesesithi kuJohane, nangu unyoko. So uJohn wayethandeka kuJesu ukuthi nxa uJesu esesifa esiphambanweni uchiya emnike inkalakatha yomthwalo ngonina, entrusted the mother of our King and Lord and King Jesus Christ to John the Revelator. uJohane lo wayengumuntu okhanya wayemthandana lokuthi emthanda uJesu kangako ukuthi wahlala eduze kwakhe, wahlala ezinyaweni zakhe, wazwisisa uthando lukaNkulunkulu, ngoba kuthiwa i-beloved disciple. Nxa ungahamba eBhayibhelini kuNew Testament, uJohane lo nguyobhala ingwalo ezimbalwa ezingebizo lakhe ukuthi John first ku-Gospels, then abesiba John kuma-epistles ezincwadini, then uJohn abesebhala ke incwadi yokucina isambulo. uJohane lo nguye okhulumayo athi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kimi nikholwe nakubaba. Ekhaya likababa zikhona izindlu eziningi. Ngabe kwakungenjalo ngabe ngalitshela ukuthi ngiyalilungisela indawo ukuze lapho ngikhona lami libe njani, libe khona. Ngingahamba ukuyalungisela indawo, ngiyabuya ngizolithatha. uJohn nguyobhala into enjalo. Nguye futhi obhalayo ukuthi ekuqaleni kwakukhona ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayeloNkulunkulu, ngaye konke okudalwe kwadalwa. nguJohane 1 ivesi esingaqalisa isiqembu sakuqala. uJohane engikhuluma ngaye nguyena lo umfundi othi uJesu indlela liqiniso uyikuphila, the way, the truth and the life. Nguye obhala imbali ngoLazarus ukuthi ukufa kaLazarus nguyilandisa ayilethe duze imbali kaLazarus. uJohane esikhuluma ngaye nguye obhala indaba eziningi ezimnandi ngothando lukaJesu, abesebhala kuJohane isahluko ngo-15 ngendaba yomthandazo ukuthi ngilivini eliqotho. Nxa kukhona ugatsha olungaqhumanga kumbe olungatheliyo, ubaba uyaluphuna lolu gatsha alukhiphe aluphosele emlilweni luchiswe, kuthi ingatsha ezithelayo ziyaphunwa zithele kakhulu. Ngifuna ukuthi likhumbule kusonesi sahluko ukuthi nguye okhulumayo ukuthi nxa uNkulunkulu simthanda siyakugcina imiyalo yakhe. Ngifuna ukuthi vezela ukuthi uJohn ngubani. Ngumfundi othandekayo, ngumfundi obalulekileyo, ngumfundi ogcina khanya wayengomncane. Angila chronology nge-ages zabo ukuthi omncane kula bonke kwakumbani, kodwa nxa uyibalisisa imbali yeBhayibheli ungazange acumulisa sawazi wacheka sibili, kukhanya sengathi uJohane ngomunye wabafundi owayemncane ngeminyaka. Ngifuna ukuveza lokho. Yikho kukhanya wayesondela kangaka kumhlengi, yikho kukhanya kangaka wayethandeka kangaka, yikho kukhanya ngani wayengathi uyadedesa nje mbijana esondela kakhulu sengathi nguye yedwa, kodwa bebanengi. uJohane lo nguye othi nxa uJesu esefile ahambe ethuneni, ahambe ayongena uPetru abeselandela. uJohane wayethanda kangaka uJesu
So ngifuna ukuthi ngiveza lokho, ngifuna ukulinika umumo kumbe into okuthiwa i-context ukuthi indaba uJohane evezelwa imbali esabeka kangaka. uJohane wayengomnye wabafundi abaseduze. Ngikhuluma lawe ngisenze nje ngenzela ukuthi ube kwazi ukuthi uNkulunkulu nxa ungasondela kakhulu kuye, nxa ungazisondeza kakhulu kuye, uNkulunkulu uyakuvezela imbali. Angakuvezela imbali yomhlaba kusukela khathesi kusiya phambili, akuvezele imfihlakalo ezesabekayo. So uJohane was favored ngenxa ukuthi la wayemthanda kangaka uNkulunkulu, wazinikela kangaka kuNkulunkulu ukuthi wasondela wazi waphiwa imfihlakalo yesikhathi sokugcina. Waphiwa imfihlakalo yokuthi kube nguyogoqayo oyenza isifinqo sendaba yonke yosindiso. So ake ngiphinde futhi wenzani, he is the summarizer, he gives us the summary of the gospel. Ukusuka ekuqaliseni ungahamba kusambulo ugwalo uzathola indaba nge-creation, ukudalwa komhlaba. Ungathola indaba ngokuwa kwesitha uSathane, uzathola indaba ngokuza kaJesu kwakuqala, uzathola indaba ngokuza kaJesu kwesibili, uzathola indaba ngezimpilo ezimele ziphilwe ngamaKristu esikhathini sokugcina, uzathola izimfihlakalo zezinto ezesabekayo. Uthole konke uNkulunkulu ecebisa, ebonisa, eveza, esambula, ekhuthaza, ekhulisa ukukholwa kwabakholwayo. Ngisaveza ugwalo lwesambulo namhla ukwenzela ukuthi ngikuphe ingwabi yokulandela uhlelo ngohlelo. Kuzakuba nzima ukuthi namhla ngihle ngingene phakathi kwendikimba yesifundo ngigige sibilo kuzwayo. So ngifuna ukulivezela kuze kube le appetizer. Ugwalo lwesambulo lugwalo olesabekayo, ugwalo olukhuluma ngokuphela kwezinto, ugwalo olukhuluma ngokuza kwesibili kaJesu, ugwalo olukhuluma ngempilo okumele siyiphile namhla, ugwalo olukhuluma ngokubekezela okumele sikwenze, ngoba uzayifunda imbali ithi nanku ukubekezela kwabangcwele labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu bekholwa kuJesu Kristu. Uzayifunda ithi ukubekezela lokhu yiyo, this is one of the main themes indikimba yesambulo, yikubekezela kwabangcwele. Why kukhulunywa ngendaba nje ekubekezela kwabangcwele? Wethi ngitsho isambulo lesi sibhalwa nguJohane, anti siyakhuluma siyavumelana. uJohane usibhala engaphi? Usibhala esesihlengeni sePatmos, usibhala ephakathi komumo bani, usibhala nxa imbali isiza kithi uJohane engasaboni lemehlweni, amehlo akhe eselimele, kuthiwa wakhutshwa amehlo, asikayibambi imbali kodwa ivele wonke obhalayo bayakubalisa nje ukuthi uJohane esesihlengele wayeseblind, evalwe ekhutshwa amehlo ngenxa yokuhlukuluzwa kwamaKristu. Ngifuna ukulazi lokho kulezi imbali ezikhulunywa ukuthi waphoselwa emafutheni, yonke imbali enjalo angizikungena kiyo, kodwa ngifuna ukulazi khona ukuthi wabhala engaboni esesihlengeni sePatmos. Omunye uza kubuza ukuthi kodwa nxa ubala lapha uJohn uthi I saw heavens open, I saw. Ongaboniyo nxa ilihlo lakhe lingasaboni leli lenyama leli, uyabona spiritually. uNkulunkulu uyaveza indlela zokukhulumisana labantu bakhe ukuthi bambone, bezwe ngomoya oyingcwele, akhulumisane labo, bambone ngevisions of heaven, babone izulu livulekile. So ukuthi wena kawuboni ngamehlo enyama ngokuthi silapha emhlabeni doesn't mean that you cannot see heavens open, doesn't see that awezi ukuthi awusela lusehlulekisile, awusokuphelile. Kayipheli njalo bazalwane, noma ungezwe endlebeni ungathi kawuzwe endlebeni, nxa izulu selifuna ukukhuluma lawo uyezwa. Noma ungakhuluma emlonyeni, nxa izulu selifuna ukukhuluma uyakhuluma. Ngifuna ukulivezela abazalwane abathandeka ukuthi uNkulunkulu ngumdali wezulu lomhlaba, ngumdali wenyama le esiphila esiyo yona sibunje silibumba. God is the creator of heavens and earth. He created this human being. He created these eyes. He created this mouth. He created this nose. He created these ears. He created this mind. So uNkulunkulu uyendlela ukufinyelela impilo zethu ngendlela ekhethekileyo. Ngifuna ukuthi isambulo siza kuvezela zonke lezi zinto engizibala, all our faculties, imikhumbulo leminakano yethu, lapho konke okuphathele lempilo lama emotions, lapho konke they are under God's control. uNkulunkulu kubambile. Wakudala unjalo ulama emotions, wakudala uleminakano, imind, ingqondo, yona ingqondo ecabangayo. God created the mind. Wakudala ulemizwa, the feelings. Wakudala ulama senses, all the senses. A sense of taste, a sense of hearing, a sense of seeing, a sense of smell. All the senses uNkulunkulu wazidala. So uJohane nxa engena kulesi sambulo uthi ngabona,
ungazi wathi mfundisi uthe kuthiwa wayeseyisiphofu ngithi uyabona ngelihlo lakomoya wayebona imibono esabekayo ngoba ingqondo yakhe was in tune with heaven ebambana lezulu usuku zonke ngifuna ukukhuthaza ukuthi nxa singena kulesi sifundo sesambulo ake sizweni ukuthi uNkulunkulu uthini ngizafuna futhi ukuthi singene emithandazweni ukwenzela ukuthi lathi ngesikhathi sokugcina sibe yileyo inhlanyelo sibe yilabo bantu bokugcina abazabambisisa bamukele isipho sikamoya engcwele njengoba uJohn wamukela baphile ngesikhathi sokugcina behamba lezulu walking with Jesus Christ bahambe laye njengo Enoch wahamba loNkulunkulu bahambe laye njengo Elijah wahamba loNkulunkulu bahambe laye njengo Moses wahamba loNkulunkulu bahambe laye njengabafundi bahamba loNkulunkulu sihamba ngomoya abakholwayo bazamkholwa ngomoya those who believe now at this point ngalesi sikhathi they will worship God in truth and in spirit. Yiyo into emfuna ukuyikhuthaza namhla ukukhonzwa kaNkulunkulu ngokupheleleyo nxa ukhangela ugwalo lwesambulo ngizama ukulivezela nje kancane isamari ugwalo lwesambulo lukhuluma ngokukhonzwa kaNkulunkulu in a glorious way ukukhonza kaNkulunkulu kuyabonakala ukukhonza kaNkulunkulu ezulwini lokukhonzwa kukaNkulunkulu emhlabeni so kule ndaba enje so kuyakhangela kuvele izulu kuvele indaba esemhlabeni kule ukuqathanisa ukuthi kuyabe kusenzakala simultaneously zenzakala kanye kanye uJohn uyabona okusemhlabeni abone okusezulwini abuye emhlabeni abone okusezulwini abuye emhlabeni abone okusezulwini so kule coordination kuyahamba ndawonye kusiyaphela kusiphetho ngitheli yini ibhuku lesambulo isambulo lesi yi-apocalyptic prophecy yi-apocalyptic prophecy i-prophecy nawuthiwa yi-apocalyptic prophecy lilezinto ezimbalwa one lile prophetic voice ekhuluma ngokuzayo two lile historical issues ekhuluma ngokwadlulayo three lile current issues how do we live practical life now so ibhuku lesambulo likhuluma ukuthi kuyini okwenzakala izolo kuyini okumele kwenzakale namhla kuyini okuzayo so it is the past the now and the future nxa uNkulunkulu eziveza lapha uzakuzwa ukuthi uziveza kusambulo esithini wayekhona ekuqaleni okhona namhla ozakuba khona who was who is and who is to come so ngifuna ukuthi ngilivezele bazalwane ibhuku lesambulo ngendlela ekhethekileyo ngifuna ukuthi libe khona lami nxa silifunda silisusela kuma chapters silisusela sikufunda letter to the 7 churches likhumbule ukuthi icontext yaleli gwalo lubhalelwe amabandla ayisikhombisa these are letters to the 7 churches ezikhona ezizakubaliswa kuqalisela kuEphesus kubuye kuSmyrna kubuye kuPergamos kubuye kuThyatira kusiyathutsha ama-church la ayisikhombisa ngifuna ukulasazi hlobo zami ethandeka ukuthi this is a critical letter yincwadi engavumiyo ukuthi ungayivuli yincwadi engavumiyo ukuthi ungayibali yincwadi engavumiyo ukuthi uhlale nje ulibele ngayo yincwadi ezakuvulela into zonke this letter has keys to your salvation ile amakhiye ile sihluthulelo sokusindiswa kwakho so khathesi namhla ngifuna ukuthi nginxuse ukuthi nxa sifika ku second episode ube khona siya ku 3rd 4th 5th 6th sesiyoyithutsha indaba le ngifuna ukuthi namhla la ngifuna ukuveza ngibale kancinyazanyana ngifuna ukufunda lathi lapha isambulo isahluko 1 ngiqalisa ekuqaliseni ngiyafunda ngijayele ukuthi ngithi kini ngifunda ngogwalo ngesingisi wena funda iBhayibheli eliseduze kwakho ngifunda leli lami iBhayibheli yi-NIV ithi yona the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angels to his servant John, who testifies to everything he saw, that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is he, or blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Amanye Bible bathi because the time has come. Amanye bathi isikhathi sesiphelile. Isambulo sika Kristu uJesu asiphiwa nguNkulunkulu ukuze atshengise izinceku zakhe okuza kwenzakala.
wakwenza kwazakala ngokuthumela ingilosi kunceku yakhe uJohn ofakaza ngakubonayo ngakho konke akubonayo. Ngibe ngisakhuluma lapho ukuthi linanzelele ukubekezela kwabangcwele yiyo into eyinqaba. uJohane ukhuluma esesihlengeni sani bazalwane sePatmos, ukhuluma ehlukanisiwe labanye, ukhuluma esemumeni wokuhlukuluzeka, ukhuluma engxenye engalakudla kwalolo suku, ukhuluma esehluleka wayesekhulile futhi engikhulu. He was old now. uJohane wayesemuntu omdala osekhulile owayesemethi ngabe wayekhangelwe enakekelwa, but he is in the Isle of Patmos. Usesihlengene sePatmos ehlupheka. Ngifuna ukukhuluma ngebala elidetermination, ngikhuluma ngebala elinzima, sheer human determination, ukuthi umuntu obekezelayo can try to do that, but with sheer human determination we can't afford to win the battle. Akudingeki umuntu olamandla ukubekezela. We will be comforted. Yiko ngithe mina indaba ithe isambulo, impendulo yokwesaba wethu, the revelation, answer to our fears. uNkulunkulu nxa uvula isambulo lesi sakuqala uzabona ukuthi uJohane uyafakaza ukuthi uJesu wasiphakathi. Liyakhumbula indaba yamakhandlela ngafiki nawo indaba ezayo. When you see the churches izidiki ezingu7 izinti 7 candlesticks lesana, kubonakala phakathi kwe7 candlesticks lesana kuhamba hamba ongathi indodana yomuntu ekhazimula esesabeka. Ngifuna ukulitshela ukuthi the patience of the saints is encouraged by the presence of God. Ukubekezela kwabangcwele kupossible ngenxa yokukhona kaNkulunkulu, ukuthi ngapha sihlupheka siyabhanditshwa ngoba sikhamba laye. Kayisiyo impi ephumayo ihlomile iyodwa, impi ephumayo ihlomile ihamba loNkulunkulu. So iBhayibheli lapha kusambulo lisivezela ukukhona the ever presence of God in our lives, the ever presence of God in our ministering, the ever presence of God as we pray, the ever presence of God as we live our lives. Ukuthi nxa siphila so uNkulunkulu phakathi, uNkulunkulu lathi, uNkulunkulu hamba nathi. So ngizaveza malini ngithi ngiyalilabilisa ukuthi ulabile itest inzwisa. Isambulo lesi siveza uNkulunkulu ophakathi kwama candlesticks. Siveza uNkulunkulu ama candlesticks la ngu7 kulama cycles of sevens. Kusambulo the cycles of sevens, or 7 abaphindwa kokuphela kwe ungayithola 7 churches, 7 candlesticks, 7 plagues, 7 ngama sevens. Ngifuna ukulitshela ngama sevens sizakhuluma ngawo, the importance of these cycles of sevens. Linanzelele ukuthi isambulo not only cycles of sevens, ngoba u7 umele ukuphelela the completeness or ukuphela kwezinto zonke. So isambulo yikho silama cycles of sevens ngoba sikhuluma ngokuphela. The destiny of the world is determined in the revelation. This is the summary of the gospel. Ngifuna ukuthi the gospel recapitulated, ivangeli ligoqiwe lifinqiwe. Isambulo yikho ngilinxusela kuzifundo ezakulandela ezabe sezichasa uluthi ngoluthi, ilizwi ngelizwi, ibala ngebala, sihambe ndawonye. Kodwa ngikubaleka lapha kuthi babusisiwe abezwayo ilizwi lesambulo, babusisiwe ababalayo ilizwi lesambulo, babusisiwe abalibeka enhliziyweni. Nxa ngaligwabisela nje kancane into encane nje encane ngigwabisele ngithi abazalwane ngake lithi mzwi mbijana zwi lizwe mbijana kancane kilizwe kancane. uJohane ukhuluma ngendaba yabapristi. Nxa ubala isambulo lesi ukuthi uNkulunkulu has made us into a kingdom of priests for Christ. A kingdom of what? Of priests. A kingdom of priests. Amakhosi, ubukhosi bobupristi yibo obuvezwa kusambulo lesi esikhuluma ngaso. So nxa ukhuluma ngendaba nge-kingdom of priests la uzabona ukuthi sikhuluma ngembala enjani. So nxa uJesu yena lo esimamukela kusambulo lesi okuthiwa usesenze saba ngumbuso wabapristi bakaNkulunkulu, a kingdom of priests. Ufuna ukuthi ngicine khona lapha. This will be my summary. Nxa uNkulunkulu esithi he has made, or he wants to make us a kingdom of priests, lawe ongizwa nxa ungakamamukela uJesu umele wenziwe ube part of the kingdom, ube part of the kingdom of priests. Lapha ngifuna ukwenza lokho. Isambulo lesi engikhuluma ngaso sikhuluma imbali ezimbalwa. Number 1, sikhuluma ngesiqalo somhlaba.
Number 2, sikhuluma ngokuhamba kwembali yomhlaba. Number 3, sikhuluma ngesiphetho somhlaba. So in this we are talking about the initiation, and then we are talking about the growth, and then we are talking about the end, the judgment of the world. So isambulo sithwele yonke indaba. Sithwele indaba yosindiso, the gospel okuthiwa evangelion. Ivangeli ithwele ebhukwini lesincwadi yesambulo. Lithi lithwele incwadi yesambulo indaba ezinhle, ithwele futhi the great judgment. So ugwalo lwesambulo luzasivezela ivangeli, number 1. Number 2, luzasivezela indlela yokusindiswa ngevangeli, bese sivezela ukwahlulela isiphetho somuntu wonke. Yikho li-apocalyptic likhuluma into esabekayo. The great gloomy day is coming, the doomsday is coming, the worst of our days is coming. But it will not be the worst of our days ngoba liyabhala isambulo ukuthi ngubani ozakuma osukwini lwalelo ndoda leyo. Nxa sesifika kusambulo 19, who shall be able to stand? Kodwa bese kubuya kukhulunywa ukuthi hayi labo abahamba lewundlu bazakuma. So ngifuna ukuthi this book is a great book. Benzafuna ukuthi ngiqede ngithe ngifuna ukuceda ngendaba yabapristi. A kingdom of priests. A kingdom of priests. Nxa kukhulunywa ngabapristi, ngabantu ababenceda ezakhamuzi nxa zisiza etabernakelini zizokwenza imithandazo. Abapristi babahambisa emihlatshelo. So uzakuzwa indaba yokuba ngabapristi. The priests were the ones who were helping etempelini kuhanjiswa imihlatshelo. So nxa kuthiwa kingdom of priests, kuthi ukuthi lathi sonke we are in intercessory prayer. We are helping others to be in the priesthood. We are helping others to come to repentance. We are helping others to be reconciled to God. This is our ministry. Ngumsebenzi wethu ukuthi sibuyise abanye kuJesu Kristu basindiswe. Ngicabanga ukuthi ngikhuluma lo muntu ongizwayo. Be part of the kingdom of priests. Those who help others to come to Christ. Those who help others to join the band. Those who help others to wait for the trumpet sound. Those who help others to know that Jesus is coming. Those who help others ukuthi babekwazi balindele bahlale belindile, waiting as if they are the brides. Ngoba ibhuku lesambulo lizakhuluma ngomlobokazi makoti kaYesu ukuthi balindele ukuza kwesibili. Ngiyakunxusa mzalo othandekayo. Ngifuna ukuthi ngithi mina babusisiwe abahlanganyelayo kumbe abafundayo ugwalo lolu. Babusisiwe abezwayo okukhulunywa ngogwalo lolu. Babusisiwe abakuthatha bakubeke enhlizweni. Babusisiwe futhi abazakwamukela ukuthi babe ingxenye ye-kingdom of priests. Babusisiwe abavele sebeyingxenye ye-kingdom of priests, abenza umsebenzi wabo okukhulekela abanye, interceding, ever abakhulekayo bencengela besima endaweni phakathi kwabafayo labaphilayo, between the dead and the living. Bamele uNkulunkulu ukuthi ababhubhayo babizwe batholelwe embusweni. Angifuni ukuyiqhuba isiyaphambili kakhulu, kodwa bambani lami ukuthi indaba esingayo lapha isambulo, impendulo yokwesaba kwethu, the revelation, the answer to our fears. The book of Revelation, answer to our fear. Khathesi ngikhuluma lana ngifuna ukuthi ngigoqe ngale ndlela. Ngikhuluma lana sesaba iCovid, sesaba ama-vaccines, sesaba into zonke, sesaba abanye baze bakhulume noPaul wesilo, sesaba yonke into esakwazi ukuthi sibambe ngaphi senze ngaphi. Buya sambeni sonke kancane kancane usuku ngosuku sivula ugwalo lwesambulo. Uzafica ukuthi uzahlaliseka ungasesabi lutho, whether vaccine, whether mark of the beast, whether what, you will not be afraid because the Lord himself will be walking among his children. We have a humble part of our kingdom, kingdom of priests. We have a humble part of our ministers. You are one of his ministers because now is the priesthood of all believers. You are one of the ministers. So God will walk among the candlesticks to save the world. Lina likukhanya kwezwi, uNkulunkulu kabusise ukufunda kwelizwi lakhe. Hama usarasikiwe netariro. Jesu ariko. Jesu nunuriwa angu nati muri rwiro. Oh mponesi mnyara mazambutiko ndati Jesu dunuriwa angu imi tenzi muri o mpone
onesi, oh onesi, oh muma tambuziko, dimiches, muri bioba, andi ina, ino bina nati dimiches, unuriwa, andina imwe, ino bina ndati muri chisha angucha angu imomu pasiri seredima dofara demi kwajo mudangaro renyu ndati muri chisha angucha angu tenzi imomo pasi muzeredi mawajo imo mudangare enyu images ndati wakafanira kuti mwoyo yedu iimbe rwiyo rwa Jesu gwayana ramwari. Hama usarasikirwe netariro. Jesu ariko. Jesu na inopfura Jesu, Jesu imitenzi wangu Jesuaka, andina Jesu na ichoka Jesu.